tam lap mong pun nang tam phật mông thật sân mông tam mông lap lâu á mình hả ngày gì đi Ngam. Tao ăn quanh ra, tao ngon nâu hay là con tập bay, là tập về, chừng là về rồi ta tập bay, con đó tập bay ná, là chừng con tập bay bên mạc ăn nghiền, nào mạc nữa, tập làm chùm ra rồi, nấu mì prang chim dân sai nịch và để áp tiêu bang làm chùm như quân là chỉ là quân bang mà yêu chùm Malai tầm mập chùm đào ăn này ra tầm năm ai là tiêu bang Tennessee Quê nhà máy nhục đã chân là ở cướp đằng máy nhục là ập cướp quay máy nhục quay đây kia cái mày cô này kiên cách pri đó mà mang cách pri để tạ tân này pun keng mang nang sampai pun ya voi ta mang get tuk terus dan lah well ya bu jangan nam nhát lắm phải không
notice it, but there's a green screen and a light and a camera. Too many times we miss the moment, especially since we're not recording all the sessions. I mean, recording the audio, and I'm trying to record on my camera, on my phone here, the messages, but we didn't get the prayers and some of the testimonies. So what we want to do is we have that camera set up out there, and we just love for you. It's already running. I guess you can stand in front of it. But if you were just to think, hey, describe what God is doing at 30 seconds, not a sermon, 30 seconds, a minute, because then we can get a lot of those, and it would be so encouraging to us to hear that from you. But it's something we can also use as we go into Bishop Conference next year and promoting those things, just to say, hey, remember all the things God did last year. So please, if you could just take a moment, it'll be up there tonight, it'll be up tomorrow morning. So that's again for you to stand in front of it. It's already on, the microphone is on, all you gotta do is stand in front of it and share how God is working at Bishop Conference, what your spirit is moving in us, among us. There's a tenderness and a brokenness that's present in our gathering. And we want to thank you for that and direct that to you. Father, we continue to ask the faith, the courage to follow you wherever you're leading us tonight. We ask it in Jesus' name. Amen. Please stand up with us.